Reka tubasuze rero bakunzi ba Bwiza TV. Iyi nayo ni inkuru ikomeje kuvugwa aho mu Rwanda hari urutonde rw'abayobozi bamaze igihe kinini mu butegetsi, ariko iyi nkuru ikaba iza kugaruka kuri imwe mu miterere y'abo bayobozi cyangwa se ubuhanga bagiye bagaragaza muri politike. Ibyo nabyo bikabatuma babasha kuguma mu myanya yabo. Mu Rwanda abantu benshi binjira mu nzego z'ubutegetsi mu buryo butandukanye, harimo amatora cyangwa batowe n'iteka rya perezida wa repubulika. Bamwe bagatinda muri iyo myanya, ariko hari n'abatamaramo kabiri. Usibye abagera ku butegetsi babikesheje amatora kuko baba bazi neza manda ikubiyemo ibihe bazamara, abandi bo biragorana kumenya igihe bashobora kumara ku butegetsi cyangwa se mu butegetsi. Harimo n'abandi bashobora kuguma igihe mu mirimo yabo babikesheje imyitwarire yabo cyangwa ubushobozi bifitemo. Aha ikinyamakuru Bwiza.com dukesha inkuru kiravuga ko kumvira no kubahiriza amahame shingiro ya politike ngenderwaho y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, kwigirira icyizere, kugira ubunararibonye, kuba inyangamugayo, kunyurwa n'amafaranga y'umushahara no kwirinda kwivanga mu nshingano ni amwe mu mabanga akoreshwa n'abayobozi bamara igihe mu myanya ikomeye ya leta y'u Rwanda. Uwa mbere uri kuri uyu mwanya ni General James Kabarebe. Uyu ni umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bafite ubunararibonye kuva mu ntambara yo kubohora igihugu ndetse na nyuma yayo. Mu Ukuboza mu mwaka wa 2002 nibwo Perezida Paul Kagame yahaye General James Kabarebe umwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kuva kandi muri Mata 2010 James Kabarebe yongeye guhabwa amahirwe yo kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu. Ibigwi yagize ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no mu ntambara zatumye Zaire yongera kwitwa Congo, aho uyu yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Congo. Ibi bikaba ari bimwe mu bigwi yifiteho ndetse yanafite bidafitwe n'uwo ari we wese ku isi, ko waba umugaba w'ingabo z'ibihugu bibiri. Ntitwakwirengagiza kandi uruhare akomeza kugira mu kubaka umutekano w'igihugu, hadasizwe no kubaka w'ingabo, kubaka ubunyamwuga mu ngabo z'u Rwanda. Ibi ni ibyatangajwe na Bwiza TV ivuga kuri General James Kabarebe. Uwagiye kuri urutonde wa kabiri ni Louise Mushikiwabo. Uyu ni umudipolomate, ngo bivugwa ko yatangiye akazi mu mwaka wa 2008 agirwa minisitiri w'itangazamakuru, ndetse mu Ukuboza 2009 uyu yaje kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kugeza n'ubu ngubu. Mushikiwabo ni umwe mu bakorana bya hafi na Perezida Paul Kagame, kandi bakaba bari mu ishyaka rimwe nk'uko byatangajwe n'iki kinyamakuru. Umwe mu bakozi ba leta uzi aba bombi neza yavuze ko aba bose bahuje imikorere n'imyitwarire ku buryo nta n'umwe uhabanya n'undi. Ati Mushikiwabo ni umunyabwenge kandi akunda igihugu, ntatinya ibimuka mu nkokora ahubwo abinyuramo yemye. Uwigiza kuri uyu mwanya wa gatatu ni Bernard Makuza. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 yabanje kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi, aba minisitiri w'intebe imyaka 11 kuva muri aho yavuye kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2011. Kugeza magingo aya uyu niwe perezida wa Sena y'u Rwanda. Bamwe mu bantu bakuranye bya hafi na Honorable Makuza Bernard kuva akiri ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi ndetse anabaye minisitiri w'intebe bemeza ko uyu mugabo ari umunyamurava. Uyu ndi uza ku mwanya wa kane n'umuyobozi mukuru wa polisi IGP Emmanuel Gasana, aho bavuga ko nyuma yo kuzamurwa mu ntera akava ku ipeti rya Lieutenant Colonel agahabwa ipeti rya Brigadier General, Perezida Paul Kagame yahise aha Emmanuel Gasana umwanya wo kuyobora polisi y'igihugu kuva muri 2009. IGP Emmanuel Gasana ni umwe mu bayobozi bakuru ba polisi y'u Rwanda bamaze igihe kinini kuri uyu mwanya bitewe n'imikorere irangwa hanini n'impinduramatwara muri uru rwego, aho bavuga ko hajemo ubunyamwuga, kongera umubare w'abagore muri polisi no gukwirakwiza ibigo birwanya ihohoterwa. Ni bimwe mu bikorwa byagiye bihabwa imbaraga na Emmanuel Gasana. Kuva IGP Gasana atangira kuyobora polisi, urwego rumaze kuba ikigo cyihagije mu bukungu kimwe n'ibindi. Uza ku mwanya wa gatanu na Ambasaderi Claver Gatete. Nyuma yo gukora nk'inzobere mu by'ubukungu muri Canada hagati ya 1991 na 1997, yaje guhagararira ishami rya Loni ry'iterambere UNDP mu Rwanda muri 2000 kuva mu Gushyingo muri 2003 kugeza mu Gushyingo 2005.
Gatete Claver yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Nyuma y'izi nshingano yoherejwe guhagarara u Rwanda mu Bwongereza, aza kugaruka mu gihugu ahabwa umwanya w'umuyobozi wungirije wa Banki Nkuru y'Igihugu. Yaje kandi kuzamurwa mu ntera agirwa umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda, aza no kuba Minisitiri w'Igenamigambi, aho yavuye agirwa Minisitiri w'ibikorwa remezo kugeza uyu munsi. Undi kinyamakuru cyashyize ku mwanya wa gatandatu ni John Rwangombwa, aho kuva muri 1998 yabaye umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue. Muri 2002 aba umuyobozi w'imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, agenda azamurwa kugeza muri 2009 agirwa Minisitiri ufite inshingano ze n'igenamigambi. Nyuma yo kwegukana impamyabushobozi y'ikirenga mu Buholandi, uyu munyapolitiki yaranzwe n'ubunararibonye mu by'icungamutungo ndetse n'imyifatire myiza. Ibyo byatumye arushaho kugirirwa icyizere kugeza amagingo ya n'umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Undi waje ku mwanya wa karindwi ni Dr Vincent Biruta, ubu ni Minisitiri ufite inshingano ze ibidukikije. Abasanzwe bakorana na Dr Biruta bemeza ko kuba arangwa n'ubushake bwo guhora ashaka kunguka ubumenyi no kumenya ibivugwa hirya no hino mu rwego rwo guteza imbere abo bakorana nabo. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Bwiza TV bateguriye. Nawe utarakora subscribe komeze uyikore. Nakagaruka ubuzima ni bukwereka impamvu ijana.